إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما لبت بفرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرمنge hayatuga duwasta vetukurumu midani Allah subhanahu wa ta'ala yattaka algonmen mifada darusta e darustawge me bodu e beenumaki Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handumako adi qiyamet duwahan algonmenge hittaka birwetikam veddu sawbaki eduwaha birweti nuwa mihe emihege amaltake siidale nuwana emihege amalta duniya matiga hunnani Allah subhanahu wa ta'ala sifa kurabba fawa gota naam sufi takegge fadai ema alugonmenge hittawga e birwetikan oyegen hagigatuga alugonmen nan Allah subhanahu wa ta'ala furihamen alukantattan ada kureveni adi alugonmen mifada darustawga mi bayan kureveno ta adu ibbaleve mi alamata ki mi hagigatuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam alugonmen nan hama alugonmen sida aduhadu mattaka bayan koddevva fawa kantattakennu mi Allah subhanahu wa ta'ala ekalange ghaibu gawa kantattawge terein ekalange lobete nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan koddevvi ghaibu gawa ilmu tawge terein ilmu take hagigatuga alugonmen nan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mifada kantattake bayan konnu devva kama baninama alugonmen kan wes igene namas ege ma kurin miga sadasate ka har kurin mihem waanikan ekalege faanu mewani alugonmen nan bayan koddevva adi alugonmenge lotakum midani ege bayek kantatta fennamu ehmima mu'minunge gotaki ei alugonmenge iman terekam warogadoko alugonmen e duwahaki ei annane duwahekkan yagin kama ekkon alugonmenge hitun teduko qabul korum sawbaki miyadu muslim mujtamauga madennu giyame waanikama meduga suwalu faddamihu Allah subhanahu wa ta'ala wodigen veto nuwata ki vegento nuwata qadaga daran iman bumuge suwal tan eba miyadu ginave hagigatuga ege magando sawbaki ilmu madum adi jahulu ginavu nuwata jahilukan ituru wegen diyum hamekane duniyavi ilmu kiyawagen nufudena kambe salgon menna eba igegende algon menge bajehe sharwi gotum algon men ilmu hodan algon menge iman kan warugada kurumattaka masekke kurang Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'an ges wahi kurabwa fave fa'tabiru ya ulil absar adi ibrahim hasil kurashe tiyabe ibrahim hasil kurashe buddhi veringe gotaki abadues maziga hingafa wa kankama meduga ibrahim hasil ko kuriyam ittaga amalta sida kurang amaltan Allah subhanahu wa ta'ala rohiwodi gannawa gota bahattam masekke kurum egoton algon menna kurige darustawga nota kurige darusga aduwegen gosfawane nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon menge ummata bayan koddevvi kantattawge tere riba feturigen daane kama music pule samanu tan halal qur'ane bayaku mi duniye maccan annane kama muslimunge tereng adi emmiha fahish nuba kankan algon menge mujtamawga feturigen daane wahak komyakas mikankama ki mi algon menge mujtamawga ekame feturumun ege nubakan etan intiha darajayakan annane kantatta adi hamaya ekko kurimes dennawnu fadein mikankan nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon menna bayan koddewumuge emme bodo em maqsadaki algon menge nafsuta mikankamun salam ekkurum egotun emme foratama qiyamatuge alamettawge wahaka dekewun emme foratama darusga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge gatan jibril ge fan wadagennevi wahaka algon mennan aduwigen goswawane nuwata mashhur jibril hadis ekalege fan suwal kurawwane ekalege fan insanige sifaga wadagen suwal kurawwane qiyamah bumuge alametta ki kobato den nabiyya sallallahu alaihi wasallam jawabe gotuga vidalwane mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il suwalu wewunu farae waki molan ingigene nuweye suwal kuri farataka worenne mane ki ham ekalege fana kiwes Allah subhanahu wa ta'ala echen ungannawa devviya menuwi inge wada gannawa bekale nune name sekalege fan inge wada gannawa minbaru mane ki Allah subhanahu wa ta'ala ungannawa devvi minbaru vidaluwamun ekalege fan hadis kurawwane iza waladatil amatu rabbaha nuwata rabbataha mane ki alu wanhena enage sahibu miha bihewmunne
maneki ena viha kujjaya ki darifulaki enage sahibekkamuga vegendane nota master kamuga vegendane wa idha tatawala ar-ru'atul ibl al-buhum adi bakari hui happa nota jamal wechi balahatta arabinge teren bayen emihunge libe faasa mudalun eka koneka ka waada kurumuge gotun emihunge us imarata bina kuran keshume egotu nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis basful gami bayan ko devani dekamen ege teren ekkamaki ei arabin emihunge milkiyatu gawa bintan nuata imara kurumuga eka koneka ka waada kurum algon menge lotako miyadu fenigenda warabbodu hagigaten ei arabi qawmutawka miyadu eken anekaka nuata waram mussandi emihunge imarat bina kurumuga waada kurat adi emme ajabu kuraniwi ekkamaki mikan kurumuga ehem bay nuleka miyadu duniyeka mikan kurumuga hama ekani hama arabin eka koneka nuata arabi dawlatakan algon badala fi kama baninama waada kurumuga hama us imara bina kurumuga hagigatuga mikama meduga algon men bisnala fi kama baninama ilmeri vidalwe fa basfultawge teren emme fortama mi hadis basfulge sharahaga vidalwani ege maane nune ei sida haram kameke namayes warabbodan edevige nuwa kameke ei sawaki ege terega eba ade israfu kurum warabboda hama ekani dekkumuge gotun nuata dekkun terikamuge gotun hama imarata vihaves usko bina kurum ege shakke ebbe shakken ekan dekkumattaka hama kureve manzaro algon menna fenige midani denga mayako mi hama ekani mi waha kolan ekani visnala fiya ves algon menna engegen dane Allah subhanahu wa taala nuata nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan ko devani jamalu etchi hui heppuma nuata etchi belehettumuga ole mi humane ki war faqiru nikameti bayegge wahaka ekalege fan bayan ko devani emihun ulene emihunge muda mifadan heda kurumuga mane ki israf kurumuga emihun mustandive genda wahaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurawani adi e wahaka snota mi nokutave salgomenne bayge gende medu duniyege me mustandi ebbe emihunna ki nota gina mihunna ki arabin kam ves algon mennan eba ingi gende denga mayako Allah subhanahu wa ta'ala insanakan tanawaskan devwafane ei kitemme faqiru mihekkama wani namas kitemme faqiru nikameti mihekkama wani namas tanawaskan devwafane tanawaskan devbumun emme heyo mihaki ei e tanawaskan Allah ge mauga heda kura miha ehmima ege misale kirit guruwanuge aswawane qarunuge misal Allah subhanahu wa ta'ala note waha kol bayan kurawwa eneki inna qaruna kana min qaumi musa hama kashawarun qarun wiye musa ge faanuge gaumuge mihunge tere mane ki waran nikameti aadage miheke eneki kuri names ena fironuge emme aris mihunge tere miha kavve enage mudaluge mussandikan Allah subhanahu wa taala bayan kurawwa fave wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa ena gengulun khazana takuge taludandita ufulam ves beenum veye emme warugada mihunge bodu jamaate nota force beenum veye e taludandita ves ufulam hame kani khazana ta ekanyen eha musande miheke ema ekalege fana musa ge fan devvi nasihatuge tere nasihate guruwanuge bayan wegen aswawane wa ahsin kama ahsana Allah ilaik adi tiba ihsan tari washe tibayan Allah subhanahu wa taala ihsan tari wi fadain mane ki evvesecce nen halatuga mustandikan Allah subhanahu wa taala tanawaskan devvima den e heyogotuga mihunnaves ihsan tari washe nikametinnan alala nikametinnan egen heda kurashe ehmema bay faru algon mennan nota bay zuwanun bune ule wahakayen ei nota hagigi wahakayen ei effaru zuwanaku enage mammage gaatuga mi edeni mammae timanne duwa koddeshe timanne ke wara mussandi mihakavuma mammae timanne duwa koddi balashe wara mussandi mihakavuma hagigatuga e duwa evvara nangalo duwa evwana ei timanne libe mudaluga Allah subhanahu wa taala barakal levuma edi duwa kodde bash ema barakal levuma ki hagigatuga e kitemme madun ecchel libun kamuga vies Allah subhanahu wa taala e madu faasai nuata e madu mudaluge terega etan heokan kamuge dorutaken hulwa levegenda faasa ema efadan barakan hurejjakam waninama ekama meduga algon men kambodu wa kannuje names visnalam vi kitem mihunto miyadu Allah subhanahu wa taala mussandikama tanawaskan devvumun
e israfu kollani evves kahala visnalu menneti evves kahala gotakan mi heda kurani heyokotto nuwata gos kotto nuwata mi israfitto nuwata nunto visnanula miyadu duniya matiga kite mihunto emihunge mudata heda kurani mayge nurakka terkamuge alamate nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadu bayan kodde bafumani adihama yakun algonne visnalamvi mikamaki miyadu muli duniye gaves mashhuru kame mikamaki miyadu muli duniye gaves mashhuru kame maane ki arabi karaga miyadu emme musnadintan emihun ekak onekak waadakon emme us imarata bina kuru emme us imarata bina kurun adi misalaka algon menge tereng la kujje kariga kobahe miyadu emme us imarata ki bone fiya wagutun eke jawabu se bade hama arabi gawma kanwa arabi dawlata kan nisbebwa imarata oge nanta dengo me ko mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi hadis bas folga ishara kurawani mi an talidal amatu rabbataha alu anghena enage sahibu miha viheum mige maanaga warab gina sharhatano tawarak gina goggota tafsir kurawwa fawe ilmu werin ege tereng emme mashhur emme sahhakam bodu ek gaulaki ei fahu zamanan as maimba fainna nukiyaman teriwa kudin ginawane maimba fainna nukiyaman teriwa mihun ginawane komiyakas maimba fainna kiyaman teriwmaki ei Allah subhanahu wa taala warak gada amru kurabba fawa kame guruwanuge warak gina ayattoga Allah subhanahu wa taala ya shirku kurumuge bodukan nota nubakan nuata ekan mana nuata nahi kurabu mafoga den ya jehigen annani hama maimba fainna kiyaman teriwmuge wahaka maimba fainna kiyaman teriwmuge wahaka misalaka badala fi kama bani nama suratul isra Allah subhanahu wa taala wahi kurabba fawe wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ekalange menuhi tiyabami hun alukan nukulaw mashai Allah subhanahu wa taala me fortama amru kurabani mi ekalange nun ehem faratakan alukan nukuruma wabil walidaini ihsana adi maimba fainnan heyokon hituma imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma kalege faanuge veras kalange kandelu vikan engevi edemi hun kuren ekaku nuwata edemi hunge tibage gatuga tibe muskulikama hamaya forajje nama edemi hunnan ufwes numunash emin warwes numunash maane ki edemi hunna kame hitan jehe minbaru oga teriwan jehe minbaru Allah subhanahu wa taala miwani ekama warak gaden amuru kurawwa wala tanharhuma adi edemi hunnan adula nahadashe maane ki edemi hunge kurimatiga adu haruko basbune nahadashe adi mam bahakun edemi hunna basbunashe emme kame hita mi hunna meduga mi hunna ki edemi hun kamuga abadwe sadashe ehmima algon visnalam vi emme furatama alugan menge akhlaqu feshigen midani nota kujjegge akhlaqu feshigen midani gein maimba fainna kame hitum maimba fainna kame nuhita kama wanina mahagigatuga akhlaqun ekujjen e failwi akhlaqun ekujjen e failwi adi ekujje boduwa mundaruga ege nuba sifatan ekujjege kiba fenigen dane emima kudakon algon visnala fi kama wanina algon men teren komme insana kiwes algon menge mammainge bandung Allah subhanahu wa taala nerubwa fawa insanun take Allah subhanahu wa taala kirit qur'an ges wahi kurabwa fawe wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a adi Allah subhanahu wa taala tiyabami hunge mainge bandu takun tiyabami hun nerubwiye la ta'lamuna shay'a evves echen nenge haluga evves echen nenge haluga algon menge tereng evves mihakan nenge algon men ufam biruga evagutuga kantatta begen diyogote algon menge buddhi algon menna rangala libi e furiya mais vefawani duniyen an awma foga duwasta keffahu nota masta keffahu emima algon menna evves echen nenge haluga Allah subhanahu wa taala algon men duniyen ufam kurubwa fami wani ege terega emme foratama kamakan algon menna ugannadi algon menna tarbiyate difa mi wani mammaya bappaya den hamaya ekko darifulu duniyen awma foga note awmuge kurimves bappa itan hedai kurmuga bappage bagutaka faasa tan heda kure e darifulattaka ehmima Allah subhanahu wa taala emme ma demihun kamuga mi hujjakanote insanaka libene emme ma demihun kamuga e demihunge emihunge bappain note mammain lavwa fami wani
Allah subhanahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam emme boduwegenwa faafatoge teren faafe kamugai salgon menna bayan kurabwa fave mikanta ekalekman hadis kurabwa fave ala unabbiukum bi akbaril kabair emme boduwegenwa faafatoge teren faafata tiyaba mihunna timan kalege faanu vidaluwe nodebban heyye den ekalege faanu mifadan timwara ekalekman timfahara takuraru kurama fawga hadis kurabwani al ishraku billah Allah subhanahu wa ta'ala shariku kuru nota shirku kuru wa uququl walidain adi maimba fainnan nukiyamanterivu maimba fainnan nukiyamanterivu ehma maimba fainnan kiyamanterivu maki ei alugammenge diginuga emme boda baaru elegem wa ekanta adi khasa gotegga edemihu muskuli umurad diumun edemihu nan alalan jehene kama ehi terikam forukoddin jehene kan alugammen eba jehe ekantatta kuran waragina no tawaran madun names aduha khabaren ei maimba faina nukiyamanteriva wahaka edemihun nota mamma robwafa kantatta kura wahaka nota bappaya mammage nuruhumuga kantatta kureve wahaka hagigatuga ekahala kame koffi kama waninama Allah subhanahu wa ta'ala ege ugoba debwanakam ves algon mennan eba ingigende dengamaya ekko nabiya sallallahu alaihi wasallam ge nasihat tuge bastawge terem bahen ei ehe mihunge maimba faina behe gotum ves goswaha kanu dekko ehe mihunge maimba faina behe gotum ves goswaha kanu dekko misalaka balanama demihunge deterega debasumaka gosvi kama waninama ekaku anikaku deke ruliyasken enage bappaya behe gotum gos bahe bonefi kama waninama enavis raddegge gotum hama anikoge bappaya dimalavis gos bahe bonefan ema nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalefan irshad devwa fawe ekam ves nukuruma dengeme fahu kamege goton nabiya sallallahu alaihi wasallam ehen hadis basulegga algon menna bayan ko devwa fawe la taqumu as-sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murwajjan wa anhara giyame qaim nuwane arabi jazirata fehi vejjew man daande menuwi adi etan tanuga korutan alun dawru vejjew man daande menuwi komyakas mikantattan alugon menna miyado eba fenigende mige diha warakan aharu kurin huri gotennu miyadu arabi jaziratan eheri nota farubatan eheri misalakan alugon men umrayakan nota arabi jazira ge vis gaumaka gosfi kama waninama hanafa saharayage gotuga huri farubatan miyadu fehi wefa watan alugon menna fenigendan komyakas emme ajabu ekkamaki nabiya sallallahu alaihi wasallam miwani hadis kurabwafa eti rujuwa wane gota mane ki mige etan has aharege kurin aslu arabi jaziratan oti fehi koshe aslu arabi jaziratan oti fehi koshe namais ege zamanta faaytuma ekkon etan tan hanafas wefa anikkaves emburi rujuwa wane egota algon me miharos geography ko nota egogota balala fi kama wani nama wara bodeti badalta duniyan annakan algon menna fenigen dana ege badaltawge tereng e badalen ei mifadan wegen awun nota duniyan mi badalu awun adi emmenge lokuri matiga fennamunda kamen ei komyakas Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'an ges bayan kurabwa fa mifada riti manzaruta nuata mifada manzaruta uga algon menna em boda fenigen dana tantan ei bodeti biya farbalta oge wahak hagigatu algon menge divehi rajyega me manzaruta nufenun kama bias arabi jazira tawga warak ginan fenna manzaren ei bodeti biya farbaltan etantan fehiwe fawa manzar algon menna fenigen dan giyame buaruga nabi Allah subhanahu wa ta'ala bayan korabwa fawe e farbalta ves buragenda kunditake faden Allah subhanahu wa ta'ala labwane kamuge wahak mane ki ei Allah taala halgu korebbi emme warugada biya em makhlugunta farbalta ki echi ves buragenda konitake wane faden nabiya sallallahu alaihi wasallam algon menna bayan ko debwa fa en kamun miyadu algon menna adoyige midiya alamata ki ei mige teren bayin alamata ki egen kummes minbaren algon menna fenna munda alamata ke anebbe alamata ki adi sida hama nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan korbe faden ege furihamen algon mennan hagigatuge sama fennane manzarutake en kamun algon men eba jehe algon men mikantattaka meduga fonko visnala e wagutu kæriwa mun annakan algon mennan ihsas koreve e wagutu annakan kæriwa mun annakan algon mennan ihsas koreven Allah subhanahu wa taala kirit Qur'anuga bayan korwa fa faden
giyame bumuge wagutu annani insanaage macca nota insanunge gaatan hama kulliyakash emihunna neengi tibbaye maaneki nabiyya sallallahu alaihi wasallam mifada alametan algon menna bayan koffa fairues nota vairues algon menge gaatan mi alametan annani hama kulliyakash neengi tibbaye faharga suwalu fedidane nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi kantatan algon menna bayan koddebba fawairuga kinen he kulliyakan miharu igenennun he mihem men waak ekaleeg faanuge hadis bas folek ga ebave emme boda gaafilu wegen waanata tandoru neenge mihunge maccashe giyame qaim wegen annani mifada alamettake bayan wegen wairos emihunge hittawge nuhunnane ege ves asare emihun handanen nuhunnane qiyame qaim omaki ei hagigatuga es waane kamekkan e hisaban emihunge buddhita waani fila gospa enkamun duaake Allah subhanahu wa taala algon menge hittawga qiyame bumuge biruetikan wata hagigi biruetikan labba algon mennaki ekalange khushu eterikama biruetikama ekkom algon kura baykam ga lebbun subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.